kulis tabe fibro season pan te hakan ka video komenta namar ba kidon ki bakali ba lano kan mi kata ka that list jong ka ne ka campus office GDS kan sami I ka kan mi ka that list ru kan don hi te namar kampat mi dum taro tangala check te balai kampat mi bada de na kata ayu ba kata ka that list jong ka ane ka GDS ka campus office kampat mi dum taro kadau kadai namar ba kadon ka by election kan sadon ka by election apo ha gambe gre te ka bandai November lai tarik patkin sepen mi result adu ar lai tarik di November yang ketua election te nam ta katu pada post ka result amla ban pen mi result yang ba kadai na kata ka model code of conduct te ka result kemod ba kin sepen mi bi haden ka ar lai tarik jongu November ka badai jong kane ka post office Tektu kibe up tapi hab up shwa menta jong kiwe de kalami I tama amade jong ka yu te kam hab up shwa marwa kadon ka by election kino state ki baron by election ngot ba ka result la pensange te habai de bergini ki wi bede patip ba du mentaru la kin pensange ne kin yat bejnya spu kum ka kampulit ane ka humkat la kin nang ai tarik biang nem te namar ba ka tengku ang tu kadon ka by election tengah try kitu kijing mare ero kila bansange te haru mentar ke perbetik na te barok kene kiwi kam mantha exam ru ngampat tip tikna adu mentaru lakin bansange ne kin penyet be renti kumba kila ai tarik te ngin siapa ndal ayo yaki notice te habai de berkene ka post office markidon ki bakali ku tip bale haru mentar kampat mi kelas slam lakur ka tarik wan lej verify ru te namar ba kampat mi magede jong sentral te yong ba de na ka model code conduct kimla ban pen mi ya result te kina postpone menta tapi hab du November apply tarik sine pakan sami sakata ka that list bre jong ki post office he ta kan nei kule